Angeke ngidlule ngichaze ngebhokisi. Thina singabantu bemvelo. Njengoba singabantu bemvelo, ukungcwatshwa kwethu kuyaye kufanele ukuthi siye kwimvelo direct. Ingabi bikho into ezosikhatha kwimvelo njengoba sine-element yomhlabathi, So ukungcwatshwa kwethu kufanele siye kwimvelo direct. Kufanele siye emhlabathini. Ingakho nomfundisi uma kulabantu abangcwabayo bathole bethi uthuli nomhlabathi emhlabathini, ngoba basuke be-understanda leyo nto ukuthi umuntu kufanele aphindele emhlabathini ngoba une-element yomhlabathi. Angani uyabo? So nabasigebengile futhi nalapho basihlukanisa nemvelo ne-universe ekufanele ngabe siphindela kuyona. Bese benza njani bona? Base be-introduce ibhokisi. Yazi ukuthi ibhokisi akuyona lento abantu abayicabangayo. Ibhokisi lalizosikhatha kwi-universe. Leyo-ke into eyingozi kakhulu ngebhokisi engifuna ukuthayimisa abantu yona, engambulelwa yona ukuthi kwenzakalani. Abantu abasuke befakwe emabhokisini bayathunjwa labo bantu labo. Ngangokuthi kunabantu abakade bahamba emhlabeni abangakaze baze bafika ndawo imiphefumulo yabo entuntayo ngenxa yokuthi bona bangcwatshwa namabhokisi. Lo muntu owa-introduce lento yebhokisi lena sengeke ngikuveze kaningi ukuthi labantu into eziningi bebefike behambe beye komubi, befike becele kubona kuyena, then bese beyabuya ngalana, babuye ngala uthole ukuthi basinikeza into ewumkhiqizo othile noma into ethile njengey'ngubo zokugqoka. Ingubo zokugqoka ey'ningi bebeya lapha enhlanganweni yobumnyama, then befike bethatha ama-brand sifike siwagqoke nebhokisi-ke futhi kwaba kanjalo. Amabhokisi amaningi esiwasebenzisayo acelwe ngale umbusweni wobumnyama. So nayo-ke into efike yenzeke ebuhlungu kakhulu uma umuntu esehambile, uyake enze njena afakwe ebhokisini kube mnandi yonke into, angcwatshwe kube mnandi yonke into, kodwa kuye kuthi uma esesebolile ngoba uyakabolele le bhokisini, yonke into abolele le bhokisini azabe amathambo. Uma esebile amathambo lo muntu lona ekuhambeni kwesikhathi iminyama yakhe ingazange izifike lapha emhlabathini, lithi ibhokisi liwohloka, yaye kusuke sevele lo muntu lo esebolile. And futhi uma uhamba uyocwaninga ngebhokisi lithatha isikhathi eside kakhulu ekuthenini lisheshe liwohloka ibhokisi. So usathane uyakafika enze njeni, uyakafike ezolanda into yakhe okuyibhokisi, ngoba ibhokisi liqhamuka lapha ngakuyena. Lo muntu owafika nalo wayelicele laphana kulo mbuso lo wakhe usathane, lifola ngaphansi kombuso wakhe. So umuntu uma esesehambile emhlabeni uyamlinda kahle usathane azabona, athi uma esebolile bese yabuya ezolanda ibhokisi lakhe. Nayo-ke into ebuhlungu kakhulu uthi uma esesethathwa usathane uthatha yonke into, ufika athathe namathambo akhe nebhokisi la, ngoba usuke phela kukhona yena phakathi kuleli bhokisi. Uyawathatha lamathambo lawa nebhokisi lakhe bese ehamba nawo usathane. Ngangokuthi amathambo akhe kunamadimoni laphayana usathane. So lamadimoni lawa angena kuwona lamathambo lawa alabantu laba asuke bekhishwa lamabhokisi lawa. Usathane ufika athatha amathambo bese ngena lawo madimoni. Kunendawo enkulu emkhathini la kuphila khona amathambo abantu. Lawo mathambo lawa kusuke kuyimimoya leyo, kodwa bese seyingena kulamathambo abantu eyayikhishwa la emabhokisini. Umuntu abangcwatshwa ngamabhokisi, imiphefumulo yalabo bantu iyantunta ebuningi abantu abangcwatshwa ngamabhokisi, ngoba basuke behlukanisiwe ne-universe, babolela ebhokisini. Usathane amathambo akho ufika awathathe, amathambo awo ufike awathathe, athathe nebhokisi, then kulamadimoni lawa akho usathane kungena emathambeni kulawo mathambo wabo abantu, then bese esephila ngawo, sekuphila amadimoni. So into eyenzakala ufika usathane awathathe lawo mathambo bese sengena amadimoni. So kule ndawo lenkulu lekuphila khona amadimoni kuphila amathambo wodwa. Kuyaphila abantu bamathambo benza yonke into, kodwa kusuke kuamadimoni asuke ephila ngalamathambo lawa abantu abasuke bewathathe emabhokisini. Uma kuwukuthi bayabona ukuthi ibhokisi lakho lihle kakhulu, khona abantu abangcwatshwa ngamabhokisi amahle, bayalithatha balisebenzise.
balenzani, balenza iy'moto, bahamba ngalo belenza iy'moto, beyishayele belenza iy'moto lamadimoni lawo. Uma kuwukuthi ibhokisi lakho limbi balishiya kanjalo, abanandaba nalo, bafike bengene emathambeni lamadimoni phela aphile ngalawo mathambo lawo. Kodwa uma kuwukuthi ibhokisi lakho lihle, bathatha nebhokisi nalo, ibhokisi balisebenzisa, balenza iy'moto, bahlale kulona, balenza iy'moto, batravela ngalo laphayana emkhathini lelo bhokisi lelo. Omunye umuntu uzokubuza ukuthi lezi zinto wena uzazi ngani? Sengiyeke ngikuveze kaningi ukuthi uma ngibulelwa lezi zinto lezi bengiyake ngibone ngokuphuma. Uma kuwukuthi ngivezelwa into, ngibulelwa into esemkhathini, bengiyake ngiphume nginyuke ngibe umuntu oya ngalaphayana phezulu. Kodwa uma ukuthi ngibulelwa into ela emhlabeni, bengiyake ngiphume emzimbeni bese sengiyahamba sengathi ngiyatshuza, angiyi phezulu. But uma ngibulelwa into esemkhathini, bengiyake ngiphume sengathi ngiyaphezulu emkhathini, ngeke ngibone ngaloko ukuthi lento engibulelwa yona into esemkhathini. So njengoba-ke uma ngibulelwa leyo nto leyo ngangibona into esuke isemkhathini eyenzeka laphayana emkhathini. So abantu abafakwe emabhokisini ngiyabanxusa, kodwa lo othandayo mayebona ukuthi lento engisho ayikho, ulungile, uright, kodwa abantu ibhokisi akuyona into yethu, sikoloniziwe ngalo, sikolonizwe womubi. Bayalisebenzisa leli bhokisi ngalena, bathatha amathambo, amadimoni angene kuwona aphile ngawo, ibhokisi balenza iy'moto mawukuthi lihle. Umuntu kufanele adliwe umhlabathi ngoba sine-element yomhlabathi thina, ngakho kufanele edliwe yini? Umhlabathi. So enye indlela usathane isu alisebenzisile ukukhatha abantu ne-universe, bahlukanise noma wethu, then base befika bona bayasihijacka, base bethatha into zethu, baphila ngamathambo ethu amademoni.